Daba daba lerikulu rifikini. Uza lerikulu rifikini. Daba daba lerikulu rifikini. Uza lerikulu rifikini. Daba daba lerikulu rifikini. Hello, avuxeni maxaka ino to hambanahambana vito ra mina Mandla Gingirikani ka maxava ni khensa swinene ku va namuntlha mi hi joinini hale ka Nkanelo Gingirikani. Ni khensa swinene, thank you very much. Loko ri ke ni ma ha ri munhu lontshwa hi kombela mi klika subscribe mi tlhela mi klika na lexa xa clock lexa a swi hakerisiwi i mahala ku loko hi ndla show ta hina mi nga sele ndzhaku munhu a nga ni inbox a ku hey kombela tilink ta channel ya n'wina ku ke ni just click the red button and the notification bell, and voila, you are part of the team. Talking about the team, guys. Story. Garagan or Garangan. Oh, bang better nga shake Nkanelo Gingirikani. Very nga shake. Very fan nga shake Nkanelo Gingirikani. Okay, it's chele shone. Kurkeni mukunu nga shake. Milan ni kwata. Selfen kwata. No, look at me as run like I didn't so like when you are the wrong market, you're the wrong target, you're not part of this team. So my tika in peace. Alright, getting on guys. Kuna store man. So story la kunjela shona ili shwa. Kuna ngoma yin'wani ni nga yi vona kha yi trenda. Mi voni video la nga yi tlanga ro sungula loko show ya nghena ne. Hilari lo atshena ku na ma Brazil tshena na show ma Jozi hey ku busy ngopfu video la trending ngopfu vanhu va kha posta ti video to vona ka social network va kha trend sa risimu ra Mhani is Mhani ne Rivonia nkuna ya Rivonia nkuna va huma le ka mashavele se vanhu ka mashavele hey ta vuya muskela ka mashavele ka mashavele ya la mugangeni wa ka Nhlaniki ne ya le Giyani se vana risimu rintshwa mara rona a ri se huma hi ku ya hi vona mara ti video ti le ku trendeni ka social network vanhu va le ku cineka risimu lera ra vona so swi lava ku risimu ra Mhani ri pfutini ya so risimu ra Mhani ri fike ri pfuta even va trendisa risimu ri trenda swinene ku na ti video leti nga kona va ri vile ku ri tsakeleni risimu leriyani mara munhu loyi a nga ri pfutisa hi loyiwa ve ri xihluva u humese album ivi a teka risimu ra Mhani a ri tlhloma lana rona ene ni twa ku ve ri risimu leri a hi rona ntsena leri a nga ri tlhloma ka album ya yena leyiwa mi yi vona ka cover leyi mi nga ku yi voneni la a hi rona ntsena risimu leri ra ku ndzi hume khale i risimu leri ri nga ka album ya Mhani leyi ko yi nga se ku huma a yi se huma album leyi a yi fanele yi huma mara sweswiwani ku risimu ri phohlini a hi swi tivuta ndisa ku so in a nutshell ku na ku kwetlembetana hi mhaka ya risimu exikarhi ka Mhani which is standing for Rivonia na Xiluva. So Xiluva i risimu ra yena because loko munhu a zavekela risimu ra munhu maswona na title track like title album yi tsariwa ku ri ndzi hume kule ndzi hume khale man ndzi hume khale tsariwa ku ndzi hume khale so swi vula ku risimu ra yena ha tlhela na Mhani ri ra vona ene Mhani va ze va recorda video va la ku prove ku simi ra mino ya mayelana na risimu leri nga ku beni lawani kahle hina swa hi confuse kahle ku risimu leri ra Mhani a ya koti ku swi twisisa mi nga hi hlamusela nyana katsongo hi ta risimu leriwani oh mi le ku kaya ka yena switwa vo tala va kha va ni fonela kasi risimu leri yimbelela hi Mhani risimu leri ri yimbelela hi Mhani va kona hi lava nga tshama kwala amasofeni hi mina ni yimbelela ku rona risimu leri mi nga bayizisiwi hi munhu a ku ri yimbelela hi yena va vavisekini Mhani ve risimu ra vona i va tlhela va lava ku hi pruvhela hi point va endla a cappella ya risimu ku ri hava ti-instrument ka nga chayi to nghena tikatari va ri yimbelela hi voxe
na ri yimbelela sweswiwani ku nga ri na ti-guitar ku nga ri na instruments ne milani ni yimbelela life na mukhuhlwani mara mi ta swi twa ku ri yimbelele hi Mhani. Ni sala n'wina va n'wina ni lo pfumala leswi a fonako ni lo pfumala ni lo pfumala leswi a fonako ni lo. Okay. Se ni hleketa ku maendlelo lama Mhani i maendlelo ma kahle ngopfu ku swa tikomba ku risimu veri i ra vona Mhani mara na voice ni ti nga ri ra vona. Loko ri ke mi nga va tivi ku Mhani i vanhu guys hi lava nga basi to tala ngopfu ti nga dumanyana ka Xitsonga Xikaza. Ngoma leyi lava xiburukwana a swi sungula ku ra mani mara nga ri voice ya vona yi tirhisiwile kasi mara ngoma leyi lava xiburukwana hiti leyi lava xiburukwana, you know. And then ku ta leya rintshwa ri nga kona ra DJ Gift leya ra DJ Gift ro ba ngopfu ku daba lerikulu ri fikile huza lerikulu ri fikile i risimu ra Mhani leriya. Mina risimu ra DJ Gift i nga hoxisi i risimu ra DJ Gift i feature na Mhani i risimu leri nga a hit right now kahle kahle ka Xikaza. Loko vulavula hi hit i vulavula hi risimu ra daba lerikulu ri fikile ntwana mara xi rhandza ngopfu risimu leriya. So xitori ku mhaka leya ku yivelana ka risimu a hi mhaka yo sungula ka Xikaza swi tele ngopfu ende nkarhi wun'wana swi endla hi kuma ku hi hina vinyi hina hi nga sungula risimu leri. Kuma ku mina ni na risimu ivi ni fika ni ri sendela munhu ka WhatsApp ni ku i ri twa njhani ni byeli ku ri twa njhani ivi misa a swi twa ku lexi xi se bait i va ri teka sendela misa n'wana ivi ri grand trend ni ndlela ra ri fambile n'wana a fika ri teka a ri hoxa ka album yena. Swa humelela sweswo hi swi vonini ka dota ku hambanahambana ka Xitsonga music vanhu va kha va yivelana tinsimu mara ka leyiwani hi mhaka ku na swi twa ku voice leyi ya Mhani hambo yini va ka hina. Loko ri ke ni impela Xiluva wa swi kota ku yimbelela na yena mina ni ri challenge leyiwa Xiluva a rekhodi video yo fana na yona liya ya Mhani ivi a kha a yimbelela kha ku nga chayi tinghoma tikatara na swingondlongondlo a hi beli a cappella na yehe a tshame somfeni a kha ri yimbelela risimu leriya hi twa voice ku ri loko hi matcha voice leri nga ka original track cause me se ni na rona risimu leriyani hi mhaka ku ri phohlini ri yo fohla na mahamina hi kota ku measure ku ri loko hi yingisela original track na voice leti hi yihi leyi matchako ma twisisa. So ni twi nga ri loko o endla sweswo na yena a ku ta ku ri mhaka kahle ngopfu mara already se Xiluva i fake risimu leriya ka album ya yena and i ri ende title track and ri le ku dumeni risimu already. So a swi tivi ku ka humelela yini cause loko ni langutini ti-album ta Mhani leyo ya Dubai ku na swin'wana wa Dubai ri ba ku dlaya ra Mhani i album ya ko leyi ya voya yo sui volume 1 kahle kahle leyiwani leyi va nga endla na Magezi Chauke va feature na DJ Mfundisi laha na va Mhani Sandleni ku kahle ngopfu na Magezi Chauke kona lahani. It's a very hot album ya Mhani kahle kahle. So Mhani a ni ta ku va swi kota ku endla ti-hit. I'm not surprised loko ri ke ni risimu leriwa ri hume hi ndlela leyi vanhu va ri tsakela hi ku it's a hit. It's a hit vanhu madala loko ri ke va ri furekele ku ri ta huma hi December haya ri phohlini se ri phohlini ne se na rona. So a swi tivi hi nga ze ya kule va ka hina a ni ta ku a hi languteni swin'wana mani ku ta va ku ri na a beauty pageant ku ta va ku na swa va miss what le ka malamulelo loko ri ke ni lockdown ni nge extendiwi so ni kombela ku mi ya supporta va hi hakelanga ku va hi va navetiselela vona ho va endlela ti-favor va hi hakelanga. And then ku na Verbal Engineering Night mi nga rivali guys is a comedy show a Giyani yi humelela every year December. So a hi yini ni xa matikiti nona matikiti ma kona se ni kombela ku mi hi byela mani mi tlhela mi tlanga challenge leya mi endlini nkarhi luwa mani liya ya ku vanhu va posta ti-video va kha va endla va kha va themendela van kumbexana va kha va endla ti-jokes you know. And a swi ta va kahle ngopfu this year ku hi va na
Facebook comedians. I never the Facebook comedians. Facebook comedians I put you. Mina lava the Facebook comedians to vakora man. We katla kula vashenge sha Facebook comedians ka van. You might record. Maybe first hour kwa the Facebook comedians. Tingena tinikwa 3 minutes tibayana ti jokes 1 2 3 yo mga hlanganisana hina maybe xana va Mandla Gingirikani ku xana mi nga kuma ku meet kuma America stage loko ke mi tsakela and akuna mali mi nga ta hakeriwa yona haruko very akuna budget homo ndlela ku loko ke a Facebook comedian irna passion kumbe xana ku tsakela kwa a comedian this is a platform mi nga i text kumbe xana mi hlanganisana hina. Okay, so loko hina if yela ka timhaka ta Mhani na ntombi leyi man Xiluva man ni loko ni lavisise kahle kha ni ngo mina mhaka leyi kahle no kotlana na yona na mina hikuva ni kha ni lave video leyi ni tsakisini i vana va byela ku hey phela ku na timhaka hi leti so ni ku hey timhaka ti kwini timhaka ti laha ka ku hi kume ku Mhani Voni ya nkuna ne Mhani not Mhani van'wana va ri Mhani i chomi na Xiluva ti chomi va lava mbirhi lava hi mhaka ku Mhani Xiluva i cinela Mhani va cina swin'we vanhu lava se mi hleketa ku loko va ku ri ku vanhu lava i ti chomi ende va cina swin'we swa tika ku hini hi avanyisa haleni ku hi blame mani a hi nge blame munhu ku i timhaka ta vanhu lava vambirhi va nga ti chomi swi fana u kuma ku mina ni ri chomi ya Nyiko Polo Vivo ne kuma ku mina na Nyiko Polo Vivo ti chomi ni ti artist kuma ku every weekend loko ya ku cineni makhwayeni kun'wana kwala hi famba kona ka festival mi kuma ku mina ni famba ni driver movha ya Nyiko next weekend Nyiko driver ya mina ne kuma ku ndlisa swo minkarhi hinkwayo then siku rin'wana kuma ku Nyiko teka polo ya mina after a ba ti twist le you know le crossway le ku va kha ku ba ti twist kai spina movha kuma ti video ti kha trend ka Facebook va ku Nyiko ive movha ya Mandla Gingirikani ku ta blame Nyiko. It will be hard for us to blame Nyiko because vanhu lava mbirhi va vona va ri swin'we minkarhi yo tala kha va drivisana timovha so it will be difficult so hi ta tshikela Nyiko na Mandla Gingirikani va solve timhaka ta vona va ri vambirhi hi nge accuse Nyiko hi ku yiva movha movha yiviwile a yiviwanga movha liya because va drivisana na lava mbirhi Mhani na Xiluva i ti chomi va cina swin'we va xerha swin'we swo tala hina loko ho nghena hi ku heta va nga hi se hi ri handle i kuma i nghenele timhaka ta vanhu kuma ku va ku siya va ri handle vanhu va solve kahle kungu vanhu lava rhandzanaka na ti chomi vhele ta rhandzana swa humelela sweswo so a ni swi tivi ku mhaka leya Xiluva na Mhani hi ta yinisa ku yini mara Mhani ta ku ai leyiwani it's a tough one it sounds very tough maybe Xiluva loko ondla video liya ni nga vula yona ku andla solo ivi a hi komba a cappella ya yena kha yimbela risimu leriwani lyrics to lyric hi twa ku swi famba njhani hi ta kota ku vona ku hi yini leyi nga kona and then vona album liyani se yi na cover se ndzi vutisa ku i lockdown sweswo va xavise nkarhi muni mara loko ni vone design liyani tu nga ri vanhu vo huwahuwa la switarateni va kha va a hi ti beef ta vanhu vambirhi vanhu lava ka hina ya ve ri nga hliki la nga kandelwa Gingirikani a va hi tshikile va ka hina mi nga titimeli man lava mbirhi a va tshikeli va lungisa timhaka ta vona hina hi tshama hi quarantine hi hlayiseka hi avoid xitsongwatsongwa lexi nga kona xi nga xa khwerena ve ri khwerina swa tika swilo leswi okay nkhensi mhaka hina loko ri mina Mandla Gingirikani va ku ma xava ni ri xa mina comedy show ya le Giyani ya Verbal Engineering Night le a community hall hi December mi va kona eka salute mi nga titimeli